Lo kovela pakati pa pothejelesa Belrand News na mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Ngudo ntswa yo dzumbulula uri zwipiḓa zwa buse zwine zwa ya tshikhalani u bva Sogani ḽengaho Sahara na Gobi zwi na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha tshikafhadzo ya mufe. U ya nga muṅwe wa vhaṅwali vha ngudo, Profesa Vho Boshe u bva Yunivesithi ya Birmingham, ngudo i bvisela khagala ndima ya ndeme kha chemistry ya dzinga mufe. Fhedzi i dovha ya dzumbulula uri maḓumbu a buse a kwama tshiimo tsha mufe u fhira zwe zwa vha zwi tshi ḓivhiwa kale. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya National Science Review. Vhasedzulusi vha ri miḓalo kha zwitshavha zwa phendela shango i khou engedzea u fhira zwe zwa vha zwo anganyelwa zwone tshifhingani tsho fhelaho ngei kha ḽa Amerika. Tsedzuluso yo ḓisendeka nga data yo kuvhanganyiwaho lwa ṅwaha muthihi nga senthara dza miḓalo dzi re kha madzingu mararu, Beaufort, Carolina Beach na Sea Level. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Communications, Earth and Environment. Vha masipala wapo wa Mogalakwena fhano Limpopo vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha vhige nga zwiito zwa vhufhura na vhuyaḓa zwine zwa nga vha zwi khou itea maṱoni avho. Zwi khou tevhela zwe vhaṅwe vhadzulapo vhane vha wela nga fhasi ha uyo masipala vha pfala vha na mbilaelo dza zwine vha ri musi vha tshi khou ṱoḓa thuso a vha wani thuso nga u ṱavhanya. Vha masipala vho bvisa mulaedza nga ḽavhuvhili kha bambiri kana kha page. Mudzulatshidulo wa uyo masipala Vho Mohlatso Selomo vha ṱalutshedza. But we don't have trust with anybody, more especially because of the factions that we are having within the municipality itself. No one trusts anyone. How should we trust them as a community, whereas they themselves don't trust each other? They are not working as unit. That is an undisputed fact. As Mogalakwena concerned and affected communities, we don't deny anything new that they want to implement. Vha SIU vha ri vhonewa ndaela ya u fhirizisa ndaka ya bulasini ya ngei Zandriftsport Thabazimbi zwi tshi tevhela zwine a khou pfi ho vha na u sa shumiswa zwavhuḓi ha masheleni u bva ha vha khomishini ya Loto. U ya nga vha SIU vha ri tshelede ya Loto yo shumiswa nga nḓila i si yone ngauri yo ita vhono avhelwa zwiimiswa zwa dzi NPO ngeno iṅwe yo swika ya ḓo ngalangala vhukati. Muambelo wa SIU vhane vha vho Kaizer Kganyako vho khwaṱhisedza zwi tevhelaho. Received 23 million from NLC, of which 5.9 million was transferred to Mbizo Development Program, which was linked to Mr. Colin Tsisimba. 6.2 million was paid to Warothe Construction, and Letabon received 20 million, with 15 million diverted to Mbizo's bank account. War RNA received 20 million, with 5 million transferred to Mbizo. Akho guma ngorali mafhungo pano kha Belrand News. Mathetshelesi vhasiyangwe u bvela phanḓa na u tevhelela kha Spotify, Belrand News, TikTok @Belrand News, X Twitter @Belrand News, YouTube channel yashu iri @Belrand News. Kana arali huna ane vha khou ṱoḓa ri tshi a tevhelela ndi hune vha rumela email kha belrandnews.co.za kana uri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane vha khou ḓowelwa nga Rotshidzwa Maremba. Nda Awanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangania lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.